katba ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance to lengba ka high level committee kabala thung da sarkar nak banta ban pepnya halor ka jingthu ban penkarya no I Khar Metor ki basong basa thamyo Mawlong shaka weipat ka jaka ustad ain ka jalla wa VGK Kynta ulong badalele onomla ban kyndang I te ki breu na ka te ka jaka habai keren bat kilap thai kubor wa VGK Kynta ulong halo kate ka benta kandai tang ka civil suit kabala ban pensaiso ya kate ka jingtmu jong ka sarkar bat ula pensngau ba civil judge u justice SR Sen ubala song thai ula ai ka hukum bala da don kam ban weng ye kite ki breu ki hab ban nei lengba ka civil suit ngong ba da lele ru pinumla ban kyndang ye gini breu kade tang ka civil suit kabala ban pensaiso ngan malade ong lupa ba u civil judge uba justice SR Sen ulang retire kita lo ai ka hukum balo do kamban weng begini gibril pihak pendek lembak civil suit te na yaiban yang kadi report ba pile kamnu lu menong ban kyndang begini gibril kalau kabe nomor possession is 9 point of law. She said he in possession. They have a legal pendants kalau possession is 9 point of law. She said he dafal. Mereka si power personal. Para dek si person personal kita dafal. They come issue come also. Mentar identify menubari ki genuine settlers. Macam tu kapor. Nakalian ki employees of the municipal. But identify menubari illegal settlers kali ka kamba kamsan ko sita mahal nampakhan te kalau megi ba ka sarkar kalatmu ban kendriya ki te mana dei legal advisor jo kini ki harijan yasi man jinla don bhag ta dialogue ba sarkar yasi ban komo ei ba sarkar ka tuwa nomor hakaba khandu hi ni kwa ba gandon kita jingsuk ya kaya yang mungkin thamyo no khaju kopor ni kwa pun he isura ni kwa ro gandon ka nice parking lot hatu jaka namar kande ki jaka betul aku hajar square ka khamya isu te namla kita ni por jing he to jaka te ladam ro ka jingran jongshit jonga hakawi ka por ba utau chini star ro long chini star ni ta skin nala le ki mamla le tengah suman ang ni bandan ka complacency ka pecha asam pecha UP na redon ka naman ka ki illegal settlers na ni pitang po asam itu ki forest land ki kyndang dan kaya kani na maka sarkar ni katla kadon kita ka jing suki ba jing state te masoba adi anam de patte Metor asti take up a best him option kalau man file the civil suit man evict kini boleh nak bicara nomor ba kila dan ba kani once upon a time kani ka thayo bolong kamdi ka right land kani ka liquidity land kani ka private land lami land no kani ka clans land jo ka kur te dasi hatu kapor kamun shot usia beli haba Aisyah sarkar ujumi khmat akan yang tokakur kita kiwi cakap meminta ke afforestation dan jung control dan kumpul soil precision cakap kami khmat ada na office usia di asnoba nara kami kecilnya bakrau kalau the best option is to file a suit for eviction gitu mau banmi ti bade hok banmi jadi banmi bangsa ka cakap la provide ka